personal name kay kasabihan DPWH Secretary Vince Dizon ing kontraktor ginawa king flood control project king barangay Kandating Arayat. Ay ning report. Inyang Martes, September 23, kinompronta ng Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, Engineer Edgar Sagom, ing makibandi ning Edmarie Construction and Trading, kaugne ning paulit-ulit pangasira ning flood control project kete king barangay Kandating Arayat. At suya naman king Inspection IT, i-Independent Commission for Infrastructure Advisor Benjamin Magalo. Ang problema natin dito, yung dami na binuhos ng pera ng gobyerno dito since 2018. Tapos ganyan-ganyan lang, masisira din. May problema yun. Agpangkang Dizon, iimbestiga na ning DPWH nung pagamit ng sagum ing kayang lisensya king aliwang kumpanya o individual. Meto nga alegasyon na posibleng may kaapekto kano king kalidad ning proyekto. Balaos mo naman ing inspeksyon at review ning kontrata bang pakibaluan ng ating meging pamaglabag keti. Pagka hindi ka magsabi sa amin ng maayos, sabihan mo na kami. Kasi problema to. Problema yun ni boss. Engineer, problema yun. Ing amanwang proyekto, inaw siyang rehabilitation of the eroded bank of Pampanga River in Kandating ay naproba ninyang 2018 ating halagang 20 milyon. Kay Batnanita, tinanggap yating 5 mikakawaning pondo, aminabot king halos 295 million pesos. 20 million inyang 2018, 91 million inyang 2023, at duwang kontratang siya 91 million inyang 2024 at 100 million pesos inyang 2025. August 2024, inyang mela sakya nga manuang flood control project, ameg dalang peligro, kareng residenteng manok nangan malapit king lugar. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.